bang pharohini ke thoma chumang atum wangsi karbiang long pen meghalaya hoi kapang theka pilar ke phalang no tekan surihini rankoi rahinian ingkan forest sai kamalong illegal appointment ki pialo karbiang long autonomous council cm pen mla bidia singing leng atum si recommend ki pidu Hamren MS Nehemia Timber Shobalong Theng Pike Plak Tang Mesen Anam Pen Longji Kardong bini Adap Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha Abirta ton pen Nijang karbiang long pen Meghalaya hoi puthak sarkar tum non ponta kithir thip alam kawya jok Meghalaya hin pen non ponta longlia hoi nang ke pet non ponta ington wangwesi a hoi apilaranta ke phalang no asai nang klemsi longlia hoi nang ke pet asai nang klem bomlo Lason si kedam tang theripu ni phai in koi rapor ni le thot sitami Hamren police station ke parlo karbiang long pen Meghalaya hoi ke do lang ke royalong Arni kansang porpai isi rachiti ma pormalo Meghalaya chumang atum bang pharohini ke thom su setum me thangari deng kuno pak chewansi karbiang long pen Meghalaya hoi kachepang theka pilar kaphang noji aphan bor ipon lo bang so hud lang ke roya rong asar obiwal timung me thanga hidia long sai ke klem bom por hud bang pharohini ke thoma chumang pinsor lotum risim nang ke otpen ke bang bom hud kachini dunji aphan pura karjuduna hud chumang atum ke pachini ke labang so pilar nang kaphang noji aphansi ke bang pusi pachini te kang pusi rong asar obiwel timung pen pachini khini ban theng lo nili da masir lo ladak pilar lo masenil hi de lo lake nili de lo nili he de char pu an chumang atum bang pharohini bang pharo thom wang pak lo an kunat lo dam po pilar nang ela pilar da pi phang no pon pon tum ka trek po pusi ni tum phanang pu lo na se ala tum chenan da chena mi huran ke do piglo ke wang aku anok pak akibu ka do ka weche wan lo na se no pak che or kra bang puta ma se nelita pudun hai hadat lo ka phere no wet ke bang chomang tum hino da tum chini ka ta rong berong tha chomang panga ba so jite bokha lang ke roi pen ke seta nita pudun hai hadat lo nit ba hai sonta neli pudun je sa arat ke ong mat pudun hai hadat apai bang do di apai bang do pin suar lo bang haruni bang haruni Inut bahini met kali bang pharohini ke thom armu ke onga jok nili thangta pudun hai hedan lo jong si nili chupudun pulute nili ta pran ke dam nang poke lape nili thangnat ka chupudun ka videra jok si nili phan nang ke ther ke hap abang ke avi mane nili phan nang ke therang hap ke ave ho ave pinia bang ke nili ta chure dun da lo ka ni no wara ma se thangna pudun hai dat lo bang ning hang ling pe klem nang pose nili ta pukok lo anate nili prandam dat poke ma se nili pu hai hadat la bang ke an nang limen thani cha oh nelimen ke la ke obiwel timu kedakarong mekar ma mane nilika mekar kalilo nilika akang bora marlo rong akang bora marlo rong sarlo nelimen bang ke la ke obiwel timu pula arong ke lang ke roi e bang so por hud nili rai kom sai khia phan ke than chi phanta hai hedalo lapen bang ke munit ke dope ga jok a video ke endun joy ji phananta hai hesi inut banghini lang nang ka chinglo tuma phan than dun si rai kom sai khia phan birta paledam ta aron kelang cari tum phan birta piloma hala tum phan ne pilo mane men bang ke ni arleng do pik no ke no pak do pik bang pharoni thaw ma seneli phunda man du se biko chihuna hala snap un je beta neli hai hadat lo long se hut ama se la ti hak lang na chingdu tim do la tuman se than pe ya ai se pa pe dam se rong phan rong so phan thana ma se bang so phi rai kom sai khetum adimalong an palidam si lang charidam lang him phi pen bir sing tiso karbiang long life Kidam tang penana por hut pen mate kidam tang surihini rank koi rahni aning kan hut ingnam rai koma sai kamalong PCCF barem abhijit rabha ke do hut keong dong tuma phan aron re pen appointment ki pidekang po jok Karbiang Autonomous Council hin pen DFO tuma phan lamtoi PCCF barim abhijit rabha phan lam hoima te FIR papidam toilo
Karbiang Autonomous Council ke jatum amethang ka chepa jogji aphan PCCF barim abhijit rabha atum aronre kalili kalang atum aphan aronre pen goreng warsai ki pialong amen ke klang atum aphan lapen kachirab dun atum anaphan ta kangsai ponji aphan pura DFO atum aphan pin khatsi FIR papitoilo bontan langik tha bang solo Bangso lolong ke klang pona teng pen le langdam pulote kedo ana ronre pen borenga warsa ki pipon do anta Karbiang Autonomous Council CEM pen MLA Bidya Singh Inglenga tum pensi ki pudun mate recommend ki pipon saide si angthek klang pon ahok kedam tang suri ni ra koi rahni aningkan theroi ni phai ke barni Karbiang Autonomous Council along Environment and Forest Joint Secretary pen hukum ki pialo number KAAC/ESTT/1-45 PA tu along ki jong pona teng pen langdam pulote bangkre phiatuma phan master role worker council sector ki pija phan Northern Afforestation Division di phophan pilo bangso lolong amen ki klang vegatuma phan master role avoreng ki piponjia phan Northern Afforestation DFO along Karbiang Autonomous Council Environment and Forest Joint Secretary hin pen aloke pale labang krip phiatuma phan arona teng pen interview hang pondoma jong si hang he pulote lata borengang hoi ke pek pona bang ke aron re pen si ke pek ponlo la so teng ben langdang pulote phek e ajo phaga phek kilip ason si Karbiang Autonomous Council pen forest chu komarang pong chingui kungsi phek ponlong lo kedam tang apor hut Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen kaninje pona teng ke kedo an aron re pen appointment ki pitang an ingkhan etsi akimi interview hangpo la solong ki unatum ana phansi borengang hoi pekpon po busi ningjilo tangte la bangkre phi joint secretary hen pen ke pekpon atuma phanta ingkhan pon haijima jongsi Karbiang Autonomous Council CM thangnat kachini dun avela pen MLA Bidya Singh Leng hin pen bangso recommendation alo pidunde pulote komane jongjong Joint Secretary komane DFO Ranger pen danglok forest asai khetuma phan amethang jungjung pen bangso aron re asai claim haijima bonda nona bang ke council along ke claim atuma masi la pusona jutang langno kirim ki doko joksi la puson nangke man lo pusi rat pen che than phon ringki News report Karbiang Long Live Central Range hamrena ke rapen chokli malo do edapi thengpi ke phlaktang me sena thengpi hemla pena kapre ke kim ke rangjia phan ador ki chumpen longji West Karbiang Long angkang pi phan komat ne jongsi hem ki kim la pena kapre construction phan jongsi thengpi ke phlaktang nangji plote MS Nehemia Timber Shop license number 10/HRN of 2022-23 long EG Nangli kahumri damji upon organ santeron upon labangso contact number 60017-93839 along Chinkilongji. Ador ke so thengpi thang sigun ke plaktang malalum hempriadong hamren rong supi pen kilometer hinia long dampen long igji. Athengpi ke plak pen sia kulat sitame rada farman labangso kulat ingpu ponlo. Thengpi ke pon kewan ke joy keji upon sitame hokpet achalan doji. Central Range Officer Central Range Hamran West Karbiang Long akera pen auction la pen CO pen si thengpi ge jora sai hemate timber shop Hamran along bipon 10/HRN of 2021-22 nili labang soning kan license uplang lo lasi nangli tuma phan kapachini ke lailo nangli tum jong si construction na kam akite dong mate hem ka chikimji do pulonte ladak nili timber shop along nangli tum nang ka humriji fansi nili hin pen prangkia pan pachini Hamran ben Daniel hi Karbiang Long Live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Nili kiso prai ningkan pipho tengel lo kiso memar ke lason halo jadi
phong isu phu sorot phu ming mang phu karti apa mek kecorot somi do kisu diabetes kisu bukan arkep lo doai da chulo ghatita kisu celang nam ulo di mapura celangam lo di puda celangam lo gedong kage harmisi tu gedowai tu gene sinam jelo entano na mangela so dubai chu det penge asak tia de midang tal yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of KAL, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Difu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Ephan kimisen alam nang kithan vera bangjong si kithan kangton kok pulutang te isi katikugason nang dokok titi lason si bukriya long kedurukasen college assistant professor Dr. Harvey Ingti katharpi bangso college long pen COC hem kachidamji po jogrukasen college long kyong dung lo charli risoi jangatum ningdu kachipi pon rinti Pirangkia maya long lo charli vega tumpen kachuning ripon Dr. Harvey Ingti katharpi jongsi dakpen damjui pulote nituma phan lason kethan kemia bangmate nang ke pathega bang komatsi dupoma lasinili tuma phan nang te kangri nang lidak rukasen college long dowek nanglang nang than pon bom nanglang nitum ke thek theadim an nang than pon bom nanglang puta chuning ri padupo Nilichung pini labang sur rukasen college no press meet ke phanang ko kalam sigelo kuin lo nilichung labang sur rukasen college no kasing honai than bang phi Dr. Harvey Ingti Disimet pet nilitum phan thang Abirta vipin pen labangso college pen dampu labangso apon nilitum ningduk lo lapen nilitum labangso Dr. Harvey Ingti phan kachuning ri alam thegela puyan lo alangli yongsi labangso college pen damjui lo polo tang de nilitum phan kumasi nang than lang lapen alangli kwano ne nilitum phan nang than ke me bidi suri nang pi nilitum kumalong si labangso bidi suri long nu nilang lasi nilitum je chuning ri padi cream lo Harvey mem phan labangso college song pen dam te ji phasi chuning ri Location college all student nilitum nada ajati cipupe nada itu kap perang partial up to 6 sem an nitum piri wala bale nitum piri press fit kiparakok alam theba ela pulo nilitum ka chinghom nai Dr. Harvey Ingti kathapi ali men sandeni alari rada college pen tidam popularity tu ajurang asi raso kajurang lok pen ritum college bade ritum student doan sene raso puta ritum leng dungo nasi alari halbi be apa isi chure di apa geraro nasi elari diritum para okang keda rada budaya teng jitu beda diritum para kanghon pen ari diritum para dam dides dia pasti Diri tu curi di ram. Dr. Harvey Ingti mem ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ কলেজৰ পৰা ৰিজাইন দিম বুলি পেলাই এটা ফেচবুকত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আমি তেখেতৰ এই মন্তব্য তেখেতে যাতে উঠাই লয় কাৰণ আমি তেখেতক আমি বিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ৰুকাছেন কলেজে তেখেতক বিচাৰে কাৰণ তেখেতে যেহেতু সত্যৰ পথত মাত মাতিবলৈ গৈ পেলাই তেখেতে সেইখিনি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁ উপনীত হৈছেহি গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতে এই কলেজখনৰ কাৰণে থাকে আৰু কলেজখনৰ কাৰণে তেখেতে সদায় মাত মাতি যায় আৰু তেখেতে যদি আমাৰ কলেজখন যদি এৰি থৈ গুচি যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এটা নিগেটিভ এটা ইমেজ বা এটা মেছেজ যাব Fuluni bendir chuna rongpi Karbiang Long Life
non malom social media long ka chathang phlo brukasan college along le along amrit sarwar scheme ke deng pona puthak ke kham khedun lapen a hokalam the clarsa pen kachini je phanpura assistant professor dr harving tikathar pialong an pherang ke bitung atum pen kahumridang langpher constituency ke parlo mate bukulia municipal board ke parlo ward number 3 long ke do rukasan college along le mate a hoyarlo kedamtang arni langpher constituency mac mate em madhuram lekhe pen amrit sarwar sai ke deng ponalong kaninje ponahut masab longlia mate aduya hoyalam ke klang roga jok social media long hurchudut asonlo lapuson thek bonlong se pherang ke bitunga tumpen assistant professor dr harving tikathar pia heman humri damlo labangso ki humri damhut assistant professor dr harving tikathar pi pherang ke tuma phan nang ke pachini don atengke labangso amrit sarwar scheme ke deng ponalong nili jungjung amat ke thangnat ka siksak ave bonda labangso scheme college arlo nang kibik ko galar muarji kidingar ni pusame charlie osomar ke badahut akimi classroom of harman building ka parja konthusi ali kidoji anparda labangso scheme lake aron pen langdam pusame amrit sarwar pu scheme ke urban mate town area phanke kali athe lake central scheme lapende jesemet pet le putame labangso scheme ke rural mate rongarlo si ke padopo nangji bonda nona bang ke rukasen college lake bukulia municipal board ward number 3 siang kangsi do Lasila bangke non kikhibom langpher constituency em madhuram lekhistame alang tum BJP sarkar aphan mate Modi sarkar aphan aron karkan loputa pachini isi kagos nang le IS office pen solama bangke resign ji bolam bang aju anili phan ke IS office pen phone nang lo 615 aju 615 manili phan phone nang lo onang li against ki pa kagos do lasenili polo WhatsApp long nanglu non punili rongdol hai kadu beta lasi WhatsApp long nanglu non poma alang li tu mangke ni phan la da khasu kagos nange thon ke aju 89 ni ka receive ke 810 inke nyala documents camera ke don ke 811 di lasi laso hormu bange unofficial lake karon judi pini office pen bangi pute lake in between 10 am to 5 pm se banglang ji ar lai hormu ke hem nang thon thi ar so hormu ke aju ke nang thon the alo as per rules ta alo so long ke aju ke damlong li di lake police sule wang but after 6 ke lake na interrogate long li so hormu bang ke ase lake ase mama ni mama thaji meme o son du inglu na tok bang do IS office pen kagos insect dak po hala ke official kagos kali there is an unofficial document hala so kagos ke jara value ta ve aro si jodi ni reply pi nai putala ke ba pine jodi ni je nai putala ke IS office pen nili phan formally lada college long senang ji in between 10 am to 5 pm aro la so kagos ke lake la so a value of la so kagos pen ke nili ako IS office panta nila ko case pi de dami lake threatening hisab kon nili phan aju pinju sumar senang toilet di aro aju ke office ke as per government rules ta 5 baje aphiro te nangli tum employee phana phone kuri long le adundu buthot nangge pachini dona tenge la huelam the alang ke jong dona jok assistant professor dr harving tikathar pia phan patumiar nikang samate ajo por phai narke pen sirke malong ISSI hemalong pen banghini pin sumara tuma phanang toisi lo nang pale labang so puthak sitame ningduklo athe sai hempen ajara lo le nang palis tame ada por phai kepen ani kang sam por phai pho ang bongsi nang pale nang gi nona son lipute nili phanang ke ther nang ke hawa son si mande loputa pherang ke kahumri da mahut assistant professor dr harving tikathar pi pe nang pachini don kiba media theno kaning je bang kupilo na include tena pusira so scheme ke deng salang li kaning je to first and foremost la so hormu bang ke nili tuma college ke la boundary ke do ke 7 bigha me hoplana na la pena ka prek almost 15 61 bigha hisab leke kupilo boundary of ni boundary of putwoi phita la chin pen la pillar cement pura pillar ke pitang sela seta ke banglen crucial am ta bangbe la te isilo aro hin bang ke banglen crush pusita one side le langdam ban encroach pusita mane ke ekotha mane ke 2 foot mane ke adha bigha se na encroach nai alang like sitha so scheme de 12 bigha la ke ponde ke so ko mo bange te la ke bang phante alang like mutamu se la ke encroach te lo aro la te aro isi objection man ke ani di tum college do mane sequel social to de la ta tang government boy la langhin ben sar pang ring ti kathar karbiang long life
Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke than pon ke Rahul Gandhi phan Lok Sabha piang hoi pen ke pasun pon along ke politics pen thang ka chirap dam ave lake bang judicial rona teng pen akang sai lo pusi pachini pon Dr. Himanta Biswa Sarma phan Rahul Gandhi phan Lok Sabha piang hoi pen ke pasun pon ajok politics along klam along pen kachipadi pon ang theglo ma pukar ju ke padua hut ke thakdun ke lapu henlo Kali Rahul Gandhi ke inut opposition leader Radar mu pachijeng nang Mai padonang Bharat Joro Jatra padam nang High Court lapen Supreme Court sitame padam nang bons tame hampang aphan patherak redet nang ji lapuson ke chokchi Rahul Gandhi aphan amethang kang thok angthe kachiro long BJP pen ke thangta kachephobe Congress along ke do other backward class mate OBC a songja po songja piatum sitame la sojok Rahul Gandhi aphan aning kang samse dupik puta Himanta pen than pachini pon Rahul Gandhi jong si court pen akang sai long ani ing samse lang pulute akang to yang denga court along an dam tame lapen Rahul Gandhi aphan empiang hoi pen kapasun along kipudunji pu abangke Rahul Gandhi amena masi men empiang hoi pen kapasun long le de ji alokta jingsek pet lasya methang kang thogang the ka chero along ke nilitum upilo ke chokche kido Dr. Manmohan Singh Prime Minister ki khiboma hut si labang swaron parliamentary house along one Rahul Gandhi phan Arunachal Pradesh along rialong sitame raikom sai khari deng lam hoi ke pali dam do athema halada ga hamphang atuma phanta kiro dam do ko tong se ko pen dia chu hang phitnang je podo jong se alang lam ning je peng bua sonte mon sitame non ke lapuson kalidet ningkan pho an pleng eda phita dia chu hang hela pen alam theta aphit chen e lasi lada ke ningje peng kali kaning je binong lo puang thek klang rok lo puta CM Sharma hin pen than pachini pon Rahul Gandhi jong se dia cho hang phit person te Narendra Modi chotle dia ka cho hang kalilo other backward class mate OBC hamphang aphansi dia ka cho hang lo non ge court atum penta inut ang thin ka chapathe bang phula peni si man peng ki do hamphang ang pong kangsai paching bar nang kok lo puta ningje ponthu National Desk report Karbiang Long Live Tane pinya Adap Abirta bangke la ponse kang ton eglo do methak me kardom